kembali lagi bersama kakak. Nah, kali ini kakak mau berburu mencari mainan lagi teman-teman. Yuk ikutin keseruannya bersama kakak. Let's go. Kita mencari ke sini ya teman-teman. Gimana? Wow, apa itu putih-putih? Coba surat. Wah, ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, ondel-ondel pocongnya lagi nyangkut di atas pohon tuh teman-teman. Kita kumpulin ya teman-teman. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Tuh kakak mendapatkan ondel-ondel pocong. Kita cari lagi teman-teman. Gimana ya? Coba kita cari ke sini ya teman-teman. Wow, banyak pot ya teman-teman. Wow, ada tayo juga. Wah, merah kuning hijau nih tayonya nih. Tayo. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Kita cari lagi tuh popitnya tuh. Ada popit kucing, ada popit es krim, ada kupu-kupu. Kita kumpulin lagi teman-teman di sini ya popitnya. Tuh. Kita cari lagi ya teman-teman. Kita cari lagi ke sini coba teman-teman. Wow, ada boba lagi nangkring di atas pagar. Kita kumpulin lagi ya teman-teman. Kita cari lagi ya teman-teman. Coba kita cari ke sini ya teman-teman. Gimana ya teman-teman? Wow, apa itu? Wow, ada ondel-ondel di bawah pohon tuh teman-teman. Kita kumpulin lagi ya teman-teman. Tuh, kakak mendapatkan ondel-ondel. Kita kumpulin. Nah, kita mencari lagi teman-teman. Coba kita cari ke sini ya teman-teman. Kita mencari ke sini. Wow, wah, ada Upin Ipin nangkring di atas pohon ini teman-teman. Tuh, Upin sama si Ipin lagi nangkring teman-teman. Nah, kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Tuh, coba kita cari lagi teman-teman ke sini ya teman-teman. Kita mencari lagi ke sini, ke semak-semak sini ya teman-teman. Wow, apa itu? Wow, ada sepasang ondel-ondel di sini teman-teman. Tuh, kakak menemukan ondel-ondel. Tuh, kita kumpulin lagi ya teman-teman. Nah, berkumpul di sini. Coba kita mencari lagi ya teman-teman. Kita cari ke sini teman-teman. Coba di atas ada nggak ya? Wow, apa itu? Wow, topeng Spiderman biasa nyangkut di atas pohon teman-teman. Kakak menemukan topeng Spiderman. Nah, kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman.